भेटाइन महान दादी संगतुषाराभ्यम श्रीराधर संभव जसनापति निसारभ्यम सोमम आबहयामि उभर्वसो यमनि यते आत्रिगोत्र शुक्लवर्ण भो सोम यगच्छ यतिष्ठ य सोमाय यतिष्ठ यम पूजां कुर्मितावस्थं श्रीस्तु भव ओम सोमम आबहयामि स्थापयामि पूजां क्षेमस्य भरदो भव ओम सबैले ओम सोमाय नमः भनेर ल्याकतै अब फेरि अब यहाँ मङ्गल मङ्गल गरेर अब रातो रातो भइमा दिइरहेको रातो टीका रातो अक्षता रातो टीका रातो अक्षता होइन रातो अक्षता र फुल भन्नु न टीका त पर्दैन अक्षता भएछ रातो त्यसै त्यही टीका मिसाएर ओम अग्निरे मूर्धा दिवः ककुत्पति हिव्या अबागुरे तगुसी जीवन्ति त्यही राखिदिनु अब मङ्गल ग्रहको लागि फुलेर हाजन रातो फुल अक्षता लिएर हाजन ओम धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत समापर्व कुमारं शक्तिहस्ताभ्यं भौमम् आवाहयामि ओम भौवर्वस्व अवन्ति देवस्य भारतगोत्ररक्तगणभूतम् एकचि यतिष्ठ पूजां प्रमितावस्थं श्रीस्तुभव ओम भौम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि क्षेमस्य वरदो भवः ओम भौमाय नमः एक कहिले